kan hriat theuh angin Taliban ho chuan Afghanistan ram chu teluina mangin anop mek ania US sarkarin Afghanistan nena ral thuam dollar tluk le dingon tam tak man ro pek to thin chu Taliban ho kota alu tarangot mai ni US silai motor om khau Black Hawk helicopter tele drone te thleng hian America hian Afghanistan chomdol nan hian alo peto thina ni Taliban ho hian Islam sa kho an vona an sa kho nai na phorangin khovel thil changkan na lama an tlan lo hlea amai ro chu ti chung chuan technology lama chuan bangbo top chu an ni big lova internet le social media te po an mang ve na sa hlea US ral thum changkang tak tak laka po hian heng Taliban fighter ho hi an mi kho lo hle ani heng Taliban ho hian US ral thum hi kum masalama te po an lo mang fo to thina an mu thei ang night vision sniper scope motor om khau tele lai pui te thlengin an lo mang to thina ni Taliban ho hian hun rei tak chung chu an ral thum ro pui lo tak tak te nen ral lo be to thina chu mai ba ka US lo na wangin hun rei tak chung chu an lo bi bo to thina ni chu tiang ani mek laya an kota US ral thum ro pui tak tak mai a han tlulut chu an tan chuan lo tlin na ro pui tak ani ve hrim heng Taliban ho tan chuan ral thum changkang lutuk lo lo tek le US siam ni kher lo hi an tan chuan du thu sam ania Soviet hun lai mi dai to D30 hotwiser lai pui te po kha an lo chul nel view han to ani ome chuti rol chuan heti tak mai tam US ral thuam Taliban ho kota a han lut mai hi Washington lamtan chuan thil za thlak tak ani bokang London a research analysis pakhat Joseph Dempsey phai chuan heng Taliban ho hian US thlona te hi an la thlo tir lowang ti asoi theilo chuti huna chuan US thlona flag thar a chuang ani po in makti lutuk tur ani love heng Taliban ho hian US ral thuam nu che hi man thiam an zir ngai om sia ti in elo soi nge nge ani Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction Sigar hanti mai atanga alandanin tuna Taliban kota US ral thuam lut zo zai ta hi Afghanistan sarkar thuam sakna tura US sarkarin dollar tluk la dingon somriat pathum man zat hu ral thuama apuina ani Sigar atang veka alandanin kumsang ni panga atanga voini thleng hian Afghanistan military nena hian US sarkar hian atlem bera dollar tluk le dingon som pare zat chu ral thuam le transportation tan alo seng ral towa chu mai ba ka chuan Afghanistan sipai te training pek na tan hian dollar tluk le dingon tam tak ala seng ral cheu bok ani Taliban hoin Afghanistan an lak ma khan Afghan Air Force kota hian US helicopter siam MD-530 som level omin UH-60 Black Hawk helicopter som thum ai tamma omin tin A-29 Super Tucano attack plane som ni pathum ai tamma om he atam jok phai chu drop laser guided bomber upgrade to ani he ani Sigar report atanga alandanin kumli po alaral lawang tia khan US hian Afghan National Army nena hian ral thuam leina tur dollar makta duai zani som pani zat alo petowa chumi jinga chuan motor om khau Humvee leina ta ngot po hian dollar makta duai somli pakhat zat alo peto nge ani Afghan sarkar hi ramdang point ral thuma tranpuina pe ve in chung jinga langsar zol chu Russian aircraft upato tak tak te hi ani ome White House National Security Advisor Jack Sullivan chuan US in Afghan sarkar nena ral thoma pek Taliban kota luta hi engzat chi nge chinchine mumal tak nei loma se Taliban kota US ral thom lut hi thanem tak chu ani phot mai ati Afghanistan lamatanga thalaka landanin Taliban sipai te hian US CM silai M4 rifle keng chungin US CM motor om khau Humvee an khalai te mu ania heiba ka hian US CM thlona te chu Taliban ho kota hian mu ania ama ero chu engtiang chin nge an tho tir ti siek taka hriat ani lo ani Taliban kuta US Black Hawk helicopter pali a ai point tam mai thei om hi
dollar makta doi so man theu ani ome Taliban ho hian Russia siam Mi-17 helicopter Herat airport ta khal anzir lai vel an pholanga chuti rual chuan US thlona ero an khoilai tilan ani ve lo thung US ral thu man to tak tak te chu Afghan official te khan an ti che emo an thukru ani erinom video a alandanin Black Hawk helicopter pathum le thlona thanem tak chu Kabul marlam pansir muna Taliban daudal pol ho nena anda ania Taliban daudal pol te hi Vice President Amrullah Saleh ale Northern Alliance leader ama sa Masud afapa ama Masud akai roina noya an pungkhom ani kumsang kan zakua somkua chawborvel Taliban ran tak tak lai khan Taliban roi tu te khan khovel mihring nundan phung changkang jok chu senglut ve ma se TV cassette le camera te chu an ben vek thunga walkie-talkie le paper mang khan sarkar kha kaltir an tum ani bermai ma se chu ti chung chuan ral thum tlema changkang ve do po anen kol thei thawa kumsang ka zakua somkua chawborvel tho khan Russia siam MiG-21 jet fighter somni vel jet chu an enkol nge ani hetia US ral thum thanem tak mai Taliban kuta alut vak mai hi US ral thum siam to thin tu teram chuan an tuilo pha mai theya chuti rol chuan third party country so chuan US precision guided munition hi an du view thunga Taliban no hian US ral thum siam te naw an man thei zia atakin an lan tir towa chuti rol chuan heng US ral thum changkang jok indo thona te hi an mang thiam angem ti chu hunin an la